Ditogu Tuhan Yesus au idona mangapuli au hingga dalan nang tumang tangan ngadokok tong huau ditogu Yesus au tangan nasai manio pau tong masih sana au kai mamoi tu surgolau holong peak kadalan hamateani iur peaka ari itung guru doni Tuhanku ditogu Yesus au tangan nasai manio pau tokong masih sana kai mamboy tu surgolau Gomos titiok tangaki sotunga silap lakaki dina sapar sorioki ibana haboru sakit ditogu Yesus au tangan nasai manio pau tong masih sana au kai maboy tu surgolau ditanda akadalaki di boto parmaraan di tangan naina gogowi manogu au surgoi ditogu Yesus au tangan nasai manio pau tong masih sana kai maboy tu surgolau. Ya, saya akan menyanyikan sekali lagi. Mohon diperhatikan mana suku kata yang diayun atau berligato. Kemudian lagu ini berbeda dengan kidung jemaat, saya lupa nomornya. Kalau pada kidung jemaat ada fermata ya, jadi la 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 baru lanjut. Kalau di buku Ende tidak ada, mengalir saja. Oke, kita coba sekali lagi buku Ende nomor 504. Ditogu Tuhan Yesus au. Sekali lagi mohon diperhatikan di mana suku kata yang kita nyanyikan berayun atau ligato.
Tuhan Yesus au idona mangapuli au diganuk dalanang tung mau tangan nado tok tong huau Togu Yesus au tangan nasai manio pau tok tong masih seana au ai maboy tu surgolau Olom beakadalani dilinggom hamateani tiur beakaari tungguru dodi tuhaki Togu Yesus au pangan nasai manio pau tok tong masih seana au pai maboy tu surgolau Gomos ditiup tangaki sotung nasilap lakaki dina sapar solioki ibana haporusaki dito